Boya Shaylo YouTube channel a kalawlom le veka cheu voina chuan Europe khomol pui chanchin kan ngai thau dona kan riat angin Europe khomol pui hi khovel khomol pui pasari omjinga te berdot tu ani a ajaw jong hi 10.1 million ani kan ti to kha ma se te tang hi ni lawa khomol pui chanchin ro pui bernei te jinga mini Asian and khomol pui khat ang mai nan kho sathina mi te ti dan taka ramsomli palivel omin mishing maktaduai zasari somnga vel chenna khomol pui ani tuna hian Europe chanchin kongli in kan soi ho don ani Europe chanchin chu Greece le Rome atangin kan tanang BC zangavel khan Greece khua Athens le Sparta te chu democracy philosophy science bul annia Plato Aristo te khan lo piang chuak ani chumin huwa Rome an lo ding liana BC somni pasari atanga edi zali somsari paruk thleng Rome Empire in Europe tanjok an opa kongtha dan tha sipai chaktak an neya Latin tong chu voin thleng in English French Spain te ala om rengani edi zali somsari paruka Europe Empire tlua Dark Age hunthim kanti khani chuan kumsang khat velo in kumsang khat chung chu khovela re huai ti la kan soi sual tam om lawe edi sang khat nuwa chuam Europe aron har chuak le ta Christian sa khualiana Catholic le Orthodox anin then feudal system omin lal le night ten ram an opa sang khat le somkwa paruka tanga sang khat jani somkwa pakhat thleng crusade Jerusalem lak le tumin sipai an kal chuaka edi sang khat zathum somli pasaria black diet hrilau om tak mei chu lengin khosik na setaka wangin mi maktaduai somni panga velan thi chumi hnuwa mishing antlak chama wangin lo asang ema khol nen na anthokani tichuan edi sang khat le somli vela chuan renaissance lo thlenga art science printing ahala Leonardo Vinci Michelangelo tehun alonia chunhuwa chuan age of exploitation alo thlenga Columbus in America amu hnuwa Portugal Spain Britain France te chuan khovel puman fanga colonian siama Europe ram te chu khovel sumle mun optu anlo ni ta derani sangkhat le somsari vela industrial revolution Britain atangin antana coal rail long chaktak alo om chuak ta khovel danglam le tasut mai kumzabi somni le tunhun kumzabi somni chawa Europe tan bul tan na hun aloin her chuak dona moti lain sangkhat zakwa som pali sangkhat zakwa som pariat World War I khovel in do pui pakhat na alo thlenga ramlian tak tak te in bewangin mi maktaduai som paruk velin nunnan chan sangkhat zakwa som thum pakwa sangkhat zakwa somli pangaloin her chuaka World War II in do pui pani na German Hitler ruaina Nazi ten Europe anruna mi maktaduai somsari velan thi Holocaust le Hiroshima bom kha khovelin theihil to lo turani kan la sethup ome chumin huwa Europe ramte chu in bei to lo turin sangkhat zakwa somnga pasaria European Economic Community tuna EU kan ti mekhi andin ta France le German in Beijing te po tuna chuan thian thatak anlo ni ta tuna hian Europe signed art football fashion tourism munlar takani a EU UK Switzerland Russia te chu khovel hruaitu poimo tak anlani reng World War Zone nuwa Europe chumun nen thena rampui lian pani US le Soviet Union in anthunun West lama America Britain France te chuan democracy an zuya Islama Russia hruainen Soviet Union in community ramandin Berlin khopui lai taka Berlin Wall an sa ram pakhat po ain then hei kul war hun kantia hemi chui kumsomli panga vela rei a oni chutiang buaina chu a thlen le hlavin sangkhat zakwa somnga pasaria chuan France German Italy le ram pathum dangten European Community economy andina ram in Beijing France le German po thian anlo ni ta kumsang khat zakwa somko pathuma hei hi European Union EU alo changta ni tuna ram somni pasari antela Euro poisa pakhat an mangani kumsang ni nu hian Europe chu science football fashion le tourism munlar takani a ma se har satna an la tok chunjom vezel
sang ni pariat economy crisis sang ni som paruka Britain EU chu san Brexit sang ni som ni pahnia Ukraine war tekha khovelin asiat vek kha ni a tuna po kalna sheo me tuna hian climate change savangin technology le ram in trendan thar teren European ma sial tavio mani ti mai turani ti chuan Greece philosophy atanga Rome Empire Dark Age Renaissance Industry Revolution khovel in beina EU din thleng Europe chanchin hi aseya aro puyani khovel danglam na tam takhi Europe atanga lo chuakani ti lakan sai sual om love nang Europe khomol pui chanchin hi enge ingai dan le imu dan comment ai lo soi ve don nia ka video mol mang tak tak te milo ena milo ngai thla ka milo thlir sak thin tu te jong jong chunga lom thu ka soya chuti rualin thuron entik lai po in ka dong thei renga kati dik lo lai te kati sule du tu sam lo lai te lo soi thin turin kan ngen tak meu meu cheu ni e kalo me